Ngiyalibingelela ngelihle igama lenkosi ethu Jesu. Kasibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini. Siyabonga ukusinika amathuba ikakhulu okuzwa ilizwi lakho. Khuluma lathi silalele nje abantu abakho. Udumo lwakho ngoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Kungakabikho isikhathi isihloko sethu esisikhangeleyo namhlanje. Kungakabikho isikhathi, before time began. Funda lami encwadini kaTitus isahluko ngesokuqala ivesi ngelesibili. Ukukholwa lokwazi okweyeme ethembeni lokuphila okulaphakade okwathenjiswa nguNkulunkulu ongaqambi imanga isikhathi singakaqalisi. Kulezinto uNkulunkulu noma engumnini mandla engumdali kulezinto angenelisiyo ukuba azenze. Zinengi kodwa namhlanje ngizaveza ezinye zakhona. uThixo noma elamandla genelisi ukwenza okubi. Kuyamehlula uThixo ukwenza okubi. Noma ngasiphi isikhathi esithi uyenza ingabe uyadala, wenza okuhle kuphela. Ngalokho uThixo kenzi into ephambene lentokozo yomuntu. Konke akutshoyo kuqinisekile. Njalo konke akwenzayo kuyathandeka. Xa sikhangela ivesi esifundileyo, kukhona okumqoka engifisa ukuba sikunanzelele. Kuthi okwathenjiswa nguNkulunkulu ongaqambi imanga isikhathi singakaqalisi. Nanko kunye. uThixo kenelisi ukuqamba amanga. Inkohliso kayifumaniseki emlonyeni wathi kaThixo. Noma kuyini akukhulumayo kuliqiniso. Noma ngasiphi isikhathi evula owakhe umlomo ekhuluma noma ethembisa, uthembisa iqiniso, kathembisi into engamanga, kathembisi engeke akugcwalise. Yikho ilizwi lisithi isikhathi singakaqalisi, kungakabikho isikhathi, uThixo wenza isithembiso. uThixo wakhuluma into okumele ayigcwalise. Le into ayithembisa isikhathi singakabikho. Uthi osilobelayo livesi uthi yena ukuphila okungaphakade, ukuphila okungapheliyo kwathenjiswa nguThixo isikhathi singakasunguli. Umhlaba lo esiphila kiwo umiselwe isikhathi. Singaba iminyaka, izinkulungwane zeminyaka, kodwa isikhathi yinto eyasungulwayo. Into eyasungulwayo okuzamele iphele. Saqalisa isikhathi, sizafika lapho okumele siphele khona. Lami njengomuntu ngiphiwe isikhathi, ngilesikhathi lapho engiqalise khona ukuphila. Kulesikhathi lapho okuzamele ngokwalapha emhlabeni ukuphila kwami njengomuntu ohamba lapha emhlabeni sifike emaphethelweni. Siyaqala isikhathi sabantu bethu, sabazali bethu, sezihlobo zethu, sifike ekupheleni. Nxa sesifikile ekupheleni sekuphelile okomuntu kulomhlaba. Kodwa ke livesi isitshela ngokuqhakathekileyo okwathenjiswa ngulo ongenelisiyo ukuqamba amanga. Ngulo ongenelisiyo ukwenza okungalunganga. Ngulo ongenelisiyo ukwenza okubi. Wathembisa okuhle. Asithembisa khona impilo engunaphakade, impilo
engapheliyo. Kuyisifiso sethu ukuba siphile singaphelelwa impilo, siphile ingabe ngithi siphile singafi, ngoba ukufa kutsho ukuphela kwempilo yakho lempilo yami lapha emhlabeni. Yengizelwe ukuzalwa kutsho ukuqalisa, ukufa kutsho ukuphela. Isifiso somuntu wonke ukuba aphile engafi. Yikho sizama ngemizamo yonke ukulwisana lokufa, sizama ngemizamo yonke ubana impilo silondoloze noma kusitsho ngayiphi indlela. Kodwa ke ngokuswelakala kwenhlanhla, hlobo zami ezithandekayo, imizamo yonke yethu njengabantu ukulondoloza impilo iyafika emaphethelweni. Izinsuku ziphele lezo engiziphiweyo, iminyaka iphele le engiyiphiweyo, noma kungachiyana isikhathi esisiphila lapha emhlabeni. Kodwa ke okumqoka yikubana ilo lalo kuyafika emaphethelweni. Yikho kuqhakathekileyo ngifisa ukubana sinanzelele lokhu uThixo akuthembisileyo okungokwakho okungokwami. Ngoba sonke siyazama, siyachukucha ukubana sigcine impilo, njalo kulusizi ukubana nxa siphila, hlobo zami ezithandekayo, silawulwa isikhathi. Isikhathi soleso esaqaliswayo siyalawula impilo yalomhlaba, noma sifisa ukuphila kokuphela impilo yethu iyalawulwa isikhathi. Isikhathi eziningi nje abantwana bakaThixo sasithandabuze ukusindisa kukaThixo. Ngani? Ngoba ngokuzwa kwami, my feelings, kuyafika kimi ukuthi ngilahlekile, uThixo kambe engasindisa into engcolileyo njengami, into eyonakeleyo njengami, into emoshakeleyo njengami. Izikhathi eziningi ngitsho lamaKristu akhonzayo kuyafika esikhathini sokuthandabuza ukusindiswa kwethu nje abantwana bakaThixo. Hlobo zami ezithandekayo, fisa bona sizwisise ngaleli thuba ukuba ukusindiswa kwethu okungena empilweni naphakade kakuyi ngemizwa yethu ukubana ngizwe ngani ngisindisiwe, ngibone ngani ngisindisiwe. Hayi, kweyeme kulokhu uThixo angithembisa khona, asithembisa khona, lawe ngesiqu sakho akuthembisa khona. Ukubambelela kusithembiso sikaThixo kulapho okweyeme khona ukusindiswa kwakho, kulapho okweyeme khona ukusindiswa kwami. Ukubambelela kulokhu akutshoyo engakadabuli isikhathi, engakamisi lumhlaba, wathembisa ubona muntu kumele uphile ungafi, kumele wena muntu ongcwele ube lokuphila okunaphakade. Injongo kaThixo noma sifunda kuTimothi wesibili isahluko sakuqala ivesi 9, icebo lakhe ngami, icebo lakhe ngomuntu yikuba umuntu aphile kokuphela engafi. Yikho ngoJesu uThixo ufisa bona umuntu wonke, sonke isidalwa esibizwa njengomuntu, siphile singafi njengaye, sibe lempilo engunaphakade. Yiyo injongo kaThixo. Hlobo zami ezithandekayo, isithembiso sikaThixo sidinga ukubana sisithembe, seyamekiso, ngoba uThixo kenelisi ukukhuluma amanga. uThixo ngeke aqamba amanga, akukho kuye lokho akuthembisileyo kuliqiniso. Xa iBhayibheli isithi uNkulunkulu itsho qho
oNkulunkulu Baba, oNkulunkulu Indodana, oNkulunkulu Moya Ngcwele ngokuhlanganela kweziqo ezintathu ezibumba uNkulunkulu, ukuhlanganela kwalezi ziqo ngezindlela uNkulunkulu Baba uphathekile ekugcwaliseni lesi sithembiso. Ubona muntu kumele uthole ukuphila unaphakade. uNkulunkulu Indodana uphathekile kulesi sithembiso. Ubona umuntu kumele abe lokuphila okungapheliyo. uNkulunkulu Moya Ngcwele uphathekile ukuba muntu umele uba uphile okungapheliyo. Yikho nxa sifunda ilizwi isithembiso lomsebenzi kaNkulunkulu Baba, abasefesu 1 verse 6, uThixo uNkulunkulu Baba uzimisele ukwamukela sonke isoni esiphendukayo. Njengabantu sonile isono ngumkhuhlane wethu, sigula umkhuhlane wesono, siyafa ngenxa yesono, siyahlupheka ngenxa yesono. Kodwa uma sizivuma izono zethu, ngoba sefesu 1 verse 6, uNkulunkulu uBaba uzimisele usebenza intethelelo, uzimisele ukuthethela noma isiphi isoni esibi esikholwayo khona manje. Masinya uNkulunkulu uyasithethelela sibalelwe engathi kasonanga. Nxa sifunda njalo kuKolosi 3 verse 3, iyafitizela incwadi kaThixo ukubana noma isiphi isono, noma kuyini okonakele empilweni yakho, noma uwone ngamabomo, noma uwone ngengozi, noma usekuzikeni okungakanani kwesono, woza kuThixo uzimisele njengobaba. Ubona yamukelwa njengendodana, noma ulahlekile usungcole okungakanani, uBaba uyakwamukela, wamukelekile kuBaba unje. Impilo engunaphakade kumele uyizuze ngoba uNkulunkulu Baba wakuthembisa umhlaba ohleli kiwo ungakadalwa, lesikhathi osiphiweyo singakenziwa, wathi wathenjiswa wena. Ubona impilo engunaphakade ngeyakho. Siyakuthola futhi njalo hlobo zami ethandekayo ubona uNkulunkulu ngoba seRoma 8 verse 28 ozimisele ukuba ozakwenza zonke izinto zisebenzele ebuhleni. uThixo usebenzela ebuhleni bempilo yakho. Ingabe yonakele namhlanje, impilo yakho namhlanje ingabe idungakele, ungabe uphakathi kokukhala, ungabe uphakathi kwensizi, kodwa uNkulunkulu uphakathi komsebenzi, kakuchiya ngawedwa, noma uphakathi kokukhathala, noma uphakathi kwenhlupheko, noma uphakathi kwenswelo, noma isiphi isimo esikudanisayo ophakathi kwaso, uNkulunkulu usemsebenzini okubana ekupheleni kwesikhathi wena kumele wamukele impilo engapheliyo njengokwesithembiso sakhe. Ngezinye indlela hlobo zami ethandekayo, uma usamukela uThixo, umvuma ubona uNkulunkulu nguBaba owakudala ekuthanda, uma lokhu kwamukela ukukholwa, ubona uNkulunkulu akaqambi manga, akaphosisi, ulelungelo lokubana ngelinye ilanga uye kuba khona ekhaya ezulwini phambi kwesihlalo sikaBaba, phambi kwenkazimulo kaBaba. Kulilungelo lakho ubana ngolunye usuku uye kuma phambi kobungcwele bonke, ungasekho ukufa, ungasekho ukugula, ungasekho konke okuthathela impilo, ungaselalo ithuba lokubana uphinde kuthiwe isikhathi sesiphelile, kuphinde kuthiwe usufile, awusekho emhlabeni. Ulalo ilungelo lokubana ungene emzini wempilo engunaphakade kumnini impilo, uBaba wethu othandekayo osezulwini. Ke sikhangele njalo isithembiso lomsebenzi kaNkulunkulu Indodana. kuJohane 5 verse ngelika 24, uNkulunkulu Indodana osithembisile impilo engunaphakade, impilo engapheliyo. Hlanganisa loJohane 10 iverse 10. uNkulunkulu Indodana
osithembisile impilo ephuphumayo ngezinye indlela akutsho kuphela sesezulwini ngitsho la khona apha emhlabeni ulelungelo lokubana impilo yakho oyiphila namhlanje usabalelo isikhathi kayiphuphume igcwale intokozo ungaphili impilo elokudangala ungaphili impilo egcwele ukukhathala akulasizatho sokuphila impilo engacaciyo ubona iya ngaphi kodwa phila impilo elethemba ukuphila impilo engelathemba kuyingozi kakhulu kwenza bona uzinikele kwamanye amandla angcolileyo azangcolisa impilo yakho kodwa ngikufisela ukuba ngenxa kaNkulunkulu indodana phila impilo ephuphumayo ngentokozo impilo ehlambulukileyo impilo elethemba impilo elekusasa ungapheleli khonapho ebunyameni lasesigodini sethunzi lokufa kodwa dlula ngaphetsheya kwethuna dlula impilo yakho igcwale ithemba ukuze lelo themba libonwe izihlobo zakho libonwe ngabantu bakho libonwe ngabangani bakho usufakaza ngoJesu okunikela lo themba ngoba impilo yakho kumele ifakaze bona kulenye into enzakalayo nxa uJesu esengenile empilweni yakho kuba nomahluko omkhulu empilweni ngoba yikho uJesu akuthembisileyo sihlobo sami esithandekayo ngelinye ilanga sizaba la ezulwini kodwa ke singakabi la ezulwini phila impilo elaye ngoba uthi yena ngilani izinsuku zonke nxa uloJesu ulomnini impilo nxa uhamba loJesu insuku zonke isikhathi osiphiwe emhlabeni ungakhathaleli iminyaka oyiphiweyo ingaba ngamachumi ayisikhombisa amachumi ayisificamunwemunye ngaba likhulu leminyaka ngaba amachumi amabili noma ichumi nje akukhathalekile ubude besikhathi sakho olaso lapha emhlabeni kodwa phila loJesu hamba loJesu hlala loJesu izikhathi zonke ukuze impilo yakho iphuphume intokozo iphuphume ithemba elibusisiweyo lokuba impilo engunaphakade iyathenjiswa ngubaba ulayo pheleni kwesikhathi uzayamukelwa nxa isikhathi siphela khangela lami njalo isithembiso lomsebenzi kaNkulunkulu umoya xa sifunda kuJohane 14 ivesi ngela 16 uNkulunkulu umoya wengcwele sifunda ukubana uyahlala phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu labo asebamukele uJesu njengomsindisi wabo labo abakholwa ubona uNkulunkulu kaqambi manga labo abakholwa kusithembiso sempilo engunaphakade lawe uma ukholwa leso sithembiso lawe uma ukholwa ubona impilo engunaphakade wayithenjisa ungakadalwa lo mhlaba esiki ungakadalwa uma ukukholwa khonokho uNkulunkulu umoya wengcwele uyeza ahlale phakathi kwakho abesekunika amandla ubona ube ngumntwana kaNkulunkulu akunika amandla ubona uphilele uNkulunkulu akunika amandla ubona wenza intando kaNkulunkulu akunika amandla ubona lokho okuyintokozo kaNkulunkulu kube intokozo yakho impilo yakho ihambelane lekababa osezulwini ihambelane loNkulunkulu indodana ihambelane njalo loNkulunkulu umoya wengcwele Thoba zami ethandekayo umoya engcwele kahlali phakathi kwethu kuphela kodwa ke bonke abakholwayo umoya oyingcwele uyabafaka kumzimba kaKristu Jesu umzimba kaKristu Jesu wakhiwa ngomoya wengcwele esebenzisa izitina ezingabantu abakholwa kuNkulunkulu abakholwa kuJesu lawe ngesikhathi esifanayo uma ulizwa leli lizwi umoya wengcwele uyakuthatha ubona akwenze ukuthi ube ingxenye yomzimba kaKristu nxa usuyingxenye yomzimba kaKristu usumunye loNkulunkulu sundawonye loNkulunkulu baba ubaba senguwakho lami sengukababa
usundawonye lo uNkulunkulu indodana, uKristu sengowakho lawe singokwaKristu, njalo usundawonye lo uNkulunkulu umoya wengcwele ngowakho njalo lawe ungokamoya, sesindawonye usungakaNkulunkulu. Hlobo zami ethandekayo, lokhu uNkulunkulu siyakuthola encwadini abaseKorinte bokuqala isahloko 12 ivesi ngelika 13. Konke lokhu ilizwi likaThixo elisivezela khona, konke kwathenjiswa nguNkulunkulu isikhathi singakabi khona, isikhathi singakamiswa. Konke lokhu hlobo zami ethandekayo, uNkulunkulu akusebenzayo, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu indodana osincengelayo namhlanje. Ngikhuluma ngisenze nje uyancengwa wena, ngikhuluma ngisenze nje uyanxuswa wena, ngikhuluma ngisenze nje umoya wengcwele ukhuluma nawe. Uma ulizwa leli lizwi liqondane nawe ukubana uThixo umdali, ubaba wezingilosi okuvela kuye zonke izithembiso ezinhle, uyakudinga, uyakunxusa, ulahlekelwe ye impilo naphakade. Enye izinto ezimqoka eyalahlekela umuntu ngenxa yesono, salahlekelwa impilo. Yikho namhlanje silwisa ukubana sizuze impilo, singayifumana kuphela kuNkulunkulu ubaba, kuNkulunkulu indodana, kuNkulunkulu umoya engcwele. Laleli hola, nxa ulizwa leli lizwi lisize endlebeni zakho, uThixo ulungisa impilo yakho, impilo yakho elahlekelwe yimpilo naphakade. Ulayo yanamhlanje, kodwa le impilo esiyiphila khathesi iyahamba. Hlobo zami ethandekayo, siyeza isikhathi lapho konke kuza kuphela. Kunengoma ethi yona, nxa icilongo likhala nesikhathi sedlula, kofika usuku olumi njalo, usuku olungapheliyo, usuku lapho okungeke kuphinde kutshone futhi ilanga, lapho ongasoze kube khona umphefumulo ozatshona futhi, lapho okungeke kuvakatshelwe noma kusemangcwabeni. Lofika lolo suku nxa icilongo likhala, lingakakhali icilongo, isikhathi sesekhona, usanxuswa wena, ngisanxuswa, sisanxuswa. uThixo lokho esakha umbuso wakhe, lokho esakha umzimba kaJesu, lokho esakha ibandla lakhe ngoJesu, linye ibandla lakhe ngoba munye uNkulunkulu, kunye ukukholwa, linye ibandla. Konke hlobo esithandekayo kunye, uyanxuswa, unxuselwa ebunyeni bukaNkulunkulu. Kambe nxa ulizwa leli lizwi, ngaza ke umamkele uNkulunkulu Baba na, nxa ekubiza ngaza kumamkele uNkulunkulu indodana na. Nxa usizwa leli lizwi, kambe ngaza ke wamukele lokhu umoya engcwele akunyenyezela khona empilweni yakho, ubona alungise impilo yakho, ulungele usuku lokuphela kwesikhathi. Nxa isikhathi siphela, hlobo sami esithandekayo, siphela isikhathi, abakhethiweyo sebebizwa, abasindisiweyo sebeqoqelwa ekhaya ezulwini, sebesiyangena ngamasango, sebesiyabona ubuso bukaBaba, sebesiyabona inkazimulo yaphakade, sebesiyakuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Kambe ngaza kube ngomunye ongaba ingxenye yalaba na. Hlobo sami esithandekayo, vuma nginxuse ngaleli hora ubana woza kuThixo, uThixo ongaqambi imanga, uThixo ofisa bonke beze kusindisweni, uThixo ofisa bonke bamukele impilo naphakade ayithembisayo isikhathi singakabikho. Kambe ngaza kube ngomunye walabo na. Banengi hlobo zami ethandekayo, abadala bakhulileyo baba abamamukele uJesu njengomsindisi wabo. Banengi omama, izalukazi babonile hlobo zami ethandekayo, abamamukele uJesu njengomsindisi wabo, noma behambe emathuneni ekupheleni kwesikhathi sabo salomhlaba, bahambe bebambele lithemba lokubana ekukhaleni kwecilongo baza kuvuka bemamukele, bemhlangabeze uJesu esiza ngenkazimulo engakhulumekiyo, ngenkazimulo yezulu, lezi ingilosi zonke zimphelekezela. Kambe ngaza kube ngomunye na oza kuba lentokozo enkulu yokumhlangabeza uJesu esiza ngamafu, yokumhlangabeza uJesu esiza esiphathele isithembiso asenza engakawumisi lumhlaba, asenza ungakabi khona isikhathi. Hlobo sami ethandekayo, manengi lamajaha,
lamantombazana bantu bethu bayeza kuJesu. Pumalanga, entshonalanga, eningizimu, kanga yonke bayeza kuJesu. Bayalizwa leli lizwi. Ngilesifiso nomthandazo sengathi leli lizwi ngaze ke likuchiye phandle lawe balelwa kilo oba ingxenye yalabo abasindisiweyo. Nxa ngomunye walabo abathi leli thuba ngaze ke ngiliyekele lihamba sengathi ngingamamkela uJesu, Nkosi lami ngibalela kulabo abaza kusindiswa bengene ekuphileni okunaphakade owakuthembisa omhlaba ungakadatshulwa ngoba uNkulunkulu ongaqambi imanga. Nami ngicela bona ungibalele kulelo qula ubona ngiyengena emzini ongcwele, ngiyengena ekuphileni ongapheliyo, ngiphile lawe iphakade lonke, hathi mina ngedwa kepha kibo bonke abathanda ukubonakala kwenkosi yethu Jesu eza masinyane. Uma kuyikufisa kwakho sihlobo sami, khuleka lami lapho khona, nikele inhliziyo yakho kuThixo, nikele impilo yakho kuThixo. Asikhuleke sonke sihlobo sami esithandekayo. Baba wethu othandekayo usezulwini, wena ongaqambi imanga, ongaphosisiyo, okwehlulayo ubana wenza okubi, okwehlulayo ubana ukhulume okungeke kwenzeka, wena oqinisileyo, oliqiniso, oyimpilo, oyikho konke okuhle okudingwa ngumuntu, sizinikela kuwe Nkosi yami ethandekayo. Nginikela bonke abalizwayo ilizwi lakho Nkosi, abafisa impilo engunaphakade njengesithembiso sakho. Bamkele mlimi wami othandekayo, ungakhathalekile ubona bangaphi kwempilo, ungakhathalekile ubona benzene empilweni. Nkosi yami nomsa ngiyacela ubona nxa sisiza phambi kobuso bakho sithethelele izono zethu, usamkele njengobaba wethu. Bese simbonga uJesu ngegazi lakhe elachitheka emthini, bese sihlanjululwa kukho konke ungalungi. Umoya wengcwele abe sesembathisa lokho kulunga, sibe sesiba ingxenye yomzimba kaJesu, ingxenye yebandla likaJesu elilindele ukuza kwakho kumasinyane. Dumo lonke lobukhosi, amandla lokuhlakanipha, ukubonga lokuhlonitshwa lenkazimulo kakubuyele kwenkosi yamakhosi, ngoba sikhuleke egameni elihle elilamandla likaJesu Inkosi yethu eza masinyane. Amen.